कोई पेन हियो हम टीवी साउंड तबंग नुंगलंगा अमिनना पीले WhatsApp group ma मीटिंग की बनता है शेयर इंफॉर्मेशन शेयर चले की पत्थे ताइन ता ही अंगलु दिहो च ऑल न हंगलु वेंटिन अंगलु बेनो मा च तो ना चले टॉपिक जम लो दे एक हौलिम थो दे ना नंग हन हिंदंग वेन लंग नंग होइन न दो नोम नोम च हिंदंग वेन लंग चिदंग दु या च ban ba na च टॉपिक ban ba nai chi phei phei du ta च कोई तबंग थिल अदंग नोम हुन ला हिंदंग लाव च ना की पत्थे ने दिंगन ना 4 बजे के पहले और से 21वें दिन दो नोम नहीं लो हा 3 से 4 कब तक पहुंचना है नहीं पहुंचते कोई दिक्कत ai thele khat mute ke ball wen lang na sound ho cho ban le thu sei ding ho chun an mute hing ke ball wen lang adang ho chun ai thele mute ke ball lo chuna but mute ball dan ne hat lo la wang ka ha point ai le to hi pi sei do ham koi ma na pau nom lo na discussion two way communication di hiya na cha chunong hon jong nyo khat thil na do no mo khat nan do wa le cha ko na cha ban ban ai chi do cho ko te lo wa le topic gi ban chal thei lo din tin na ye bola na thip kan da tu ne ha ho chu i piti ham na thip be bu jing we kan da ken very silly question ka hindong la chun na ban ban chi pe the da chun download ho kan phone delta apps install ka bol wanga kilu do thei mo mo lo initializing kitia kita yang okay mo mo lo okay apps pen chu delta logo khum dan jing ki hong thei lo na a khutia hele apps khun nami dan ding na press dan di che pha la chun app info ki dikhat hung do di pi ha set azat zat hum do beta lut na ding na option hum do beta chalai la ko information ki pi khat beta cha khon lut ding na lut pha la chun data storage ki ti ho na cho ho clear na bol di che pha la chun splash chu hung hi thei ta beta ka sei dan he thema ga he thema he tia yang chu ave vela ka bola app song chu uninstall ka bola ka tha install la to app info as ka lu na permission hang bona ka on so ke ya a khut dile clear cat so yang ka bola ki thei di lo a khut dile ma phone chu version ho support lo yang mei thei na version support lo di yang chu ka 8 pro chu 8 pro chu chi hi la ki ka ta hin na a solution chu to ka sei pa chu hi yeng ya na a khut dilo le cha ban adang chu kem ka ya de lo cha all track la adang la aban chi ke lute do nom na nei lo le ai lo le ken topic khat ka dei de kan sai jing de tam le sei a khut le me khat thu khat sai leng delta hi d news ko na het dio hen na na het lo du ham chi ka pu yin d news a ko tu chung d news a content creator ho first prize second prize third prize au min hi chu ama sa pena dinga tu la hile kilo min tu la December a chu hi dam ka pu hi jong la ama sa pena dinga chu reward an pi do ben na na het du ham na ni het lo du ham chi ka pu yin d news a content creator ho reward chu an pi do ta first prize sa chu $100 mi khat a hin na ai chu me cha chu kei ka hin na $100 chu in pi ven abana second prize chu mangcha kip gian ai mi ho ma to gamdang ho hi tan $30 hin mi ni hin na second prize third prize chu mi thu ma hin $10 mi khat chi hin cha gamdang ho hi kin he cho chu nan he kha dom chu ka pun na ai chi keu hi lawa first prize chu $100 to 3000 delta coin api ki ro hin na second prize chu la mi ni $30 aban le delta coin chu 1000 hin a kilo min na third prize chu mi thum a hin $10 thum to
$10 athumu wa chu $10 third price chu abana chu delta coin chu kher kilo le isat ha 500 300 ha kha tapui ai le fourth price chu mi zakhat a hin na fourth price chu dollar bang zau thalo mi zakhat chu delta coin zakhat khat chi api ven na echa chu tu chunga chu content creator mi tambe se lo ai ja chu ke chu fourth price ayong chi nga ve lang ai pi ven na nga ve lang ai pi ven first price to fourth price delta coin jang chu fourth li ve lang ai pi ven ji chu mi content creator tam nai lo ja chu chu hin chu nan he ram nan he lo da ka point lang khana ga se denga delta ten amian net jong hinai lo project jong challenge nai lo wa echi d news reward ho jong api da chun thanu bom che na ge amo hi gin chat lal na ding ngom point kinep lal na ding ngom po ya chu pon thotan bol te ti kan sei nom hin d news chu sei ding hela chuna dang dang ka sei nom na he wanga screen sharing de hin screen share chu ka ha bo nom pun na ai chu azolong ang le ai thele ka apoi mo la kan share de hin ten d news chu ka sei nom chu chan chu tan tin na koi ipi ham discussion zo helen ka tha nom ya na ke hin na do nom lo hela ban ka d news chu kan sei be the hi abala d news he thil kha kan sei de screen share hin boarding cutting na share your device auto the mode button stop sharing and transfer my ptms share your device audio the mode button stop sharing audio ip sam ka point d news heading poi mo khadom men na ka screen he na mu du ka ta sanin na mu du hom na mu lo du hom chu ka point na mu wa khat ve hin don bu wa ka screen na mu bam ekimwe d news hin sei pe lang na content creator ho hi delta lab sa na hung lut phala che tan na ai le anoi langa dap si dapp si dap se hin na ichai lu na le ji d news sei denga chu content creator imadan don ga post de he po na delta to chungchang thua pi ham i het dan ho ki post cha chu ki post ji hin na original content jang hedeng mi ga ki mo pi lo ding ai lo le picture ho po mi bor sa po gaman lo ding a hi lawa hi le athu ho jang chu mi sei khat ga mo pes lo ding na HD news si madan don post di pun ai malim jang ga post di pun na lang khana che nge lang khana madan don post thai hin he jong le amo chun I ham tia check ho hin bolo han lang hele account jang chu ban thai hin na ai wang tu ti da chu khuti ta na strict point he jong le delta d news si pham tele delta chungchang thu pham ai ma het dan ho knowledge so share bor gdt na hin na chu na post thai hi chang thil hin post hi ranking hung ki ve hin na ranking chala ya like comment hi lo visit ki ti ho dung ja like ranking ji hin na chu hin ai pi le to chu content creator ki ti chu thil post ding dan nei lo ai lo wala hi chi thil ga post ding nei zo lo ho chun itia hi chala la hi delta news galu na thil ga sima ko na benefit om min na te kana chu nang ho chun thil post din het lo mai thu a hin na hi ja chu hi jong la ho pon hi jong la d news hi ni se le lut bin lang hela ya hi latest comment ho khat pen han comment bor leo chun 1.3 delta coin hin na muji de hin na te kana chu kan vet sa de nei ve hi chala ya delta hi la ya achung pe ga avenge post an delta ichi cookie chapa len ji kitin ko hi ka pon na ai mi je janga clicking cutting comment hi chalai he ga bol phat le nisia he 1.3 ki muji he delta coin he ja chu nangin hilai content creator ga hi zo hi jong la chun user na hi ro le thil la ya visitor me hi jong la chun delta coin 1.3 na mu di hin na he ja chu thaselo hila am na visible comment borji lo te kana comment hi lai plus pa hi me ding na ban le cha hi comment a hin ye pham na dei do sim vin lang la ki po song ko sim vin lang he chi du yo ko comment na bol thai na he jong la kin he che tu ti di de he tinga bol ka abala submit ka me da tai na submit ka me la khana velo sun submission successful kitin e wanga 1.3 delta coin mang chong lut nai pun na epizenam tia le mi khan hong lut bet epizenam tia le na
ke ya hi ka het hial lawa la pung som la khat langa kho comment ka bol phat le reward pa cha hong lut bep zen na jingka lang sun lang tua ka bolong le reward pa chom nai pon hi jong le pung som la khat long ai lo le baro lang la khon khat ve ka vet ki di hin na to cha comment ka pi wa nga chu ipi ha delta coin credit pa chom pun na ka sai ba nga chu jingka langa ke ya hi jingka langa comment ka bol hi thei ji lo credit reward pa hut ka mu ji nai lo zan lang ni hala ka bolong hi nai lo zan lang pe hong hi zen na adan hi mining ta banga hi ima timing he le kilom thimin he ka sai nom chu he chalaya hi comment ho hi khat pen han ga pi ji vin lang he chapal la chun delta coin na mu divin delta coin chu na comment pha la khun 1.3 ipam successful ki ti hin na tua chu ke chu kan ba sa go la timing hing nai lo ji ham point zan lang kamut khun lang hoi dam ka phon ai lo jing ka lang hu mei thein ai pi hile reward ho chu ya na vedam ti le anoi langa value chu new sekitin channel ketin mine khun mi aduna mine khun mi ale chin account hui tan na chu ipitin na vedam ti le anoi langa user na user my reward user kiti my reward he na mi adio he cha na vet wala na abona record su ke na ke a ho vele chun nisia ka bol hin na tu ni date ten he tan na zania jang chu kanabol in 1.33 amount of min na pending a hin ele chi timing ho to apung ho kipin na chu hin echalai value chun ke a kho date 9 date 8 date 7 6 5 4 3 1 date 2 ni chu kanabol he in na date 1 apana chu ka regular hin na tu ni date ten ading pen hi ke a timing thing zat nai lo mei the hin tin azolang pung som la khalang khung ka bola hele 1.3 chu hung lut bep di hin na iti ni na felam ti ho abona record la na vet theu hena mine na me awa hile ka sei banga chu mine na me awa hile user no ya na alas pena anoi langa my reward pa hena abala my comment hina me awa hile na comment hong chu hoila la izat zat ham ti hong na comment hong na mu the hin na chichong hin tin ep hile chin bol chai phat liao ka sei nom pa chu elai ranking a hen lut jeven lang na ranking a hen lut dio ni se le ke hi current first pa delta kim version rolen delta kim bi hi kai ka hinna kai posi first rank am na hi ai thele chan comment hi hin me jeven comment hin bor ji jeven na ni se le to 1.3 delta coin reward hi ho chuna bol chai phal hi chiang nin bol pi ji jeven lang na kai support na aje chu kai current hi na lo ding in na ano ya he ai mi hon mang cha kip gen hin ama choile aman ki ki boi pi tan tin na ke ya ding choile achung pen comment nin bol pi jeven lang abal athat na pa ignore fat twitter hin na chi twitter ka post pa hi chong ignore fat velo chen la ignore fat kitin na 2026 to get welcome kiti pa chong me velo ai tele comment nin bol pi ji jeven visit in bol ji jeven lang na aje chu ka ranking ho hi chala hi content creator ho hi ranking ipi ham rank hi ka ki chu hin na ja chu ignore fat hangin bol pi vela bal le athat na wang he lo ding hi chala ya delta kim network youtube ma hang ki post tha dau ku ki hong chi kai post in chong comment bol pi jim nin ki thopi theu la na e chong nin ki thopi vela anoi apang kai ka hin anoi langa ignore fat hi te ni hong kai ka hikin in na anoi la ai mi ho khan om min na ma mang bai te how boy bai te ho jang ahung liang do la vin na amo jang ni ho le third prize or second prize ai lo le fourth prize ho wang chu hung chang te lo kilo min na ki phat le epi le ai mi dang hong chu ban bol pi no bol pi vin lang jong la ke a chu ke contact sa wang chu ka sein na ichini first pen ko ke gen kareng pa hi first rang am jing na ding chi nin comment pi jen chi kan request hin chichung hin tin apa le tu chunga chu ke reward chun nan bet sa leong na mai hi me eng ka ting anoi langa hi cha ham velo chun tu chunga di news content creator apana ka mu chi ka income hi chunga na mu chuna income khu delta coin 3500 ka mu hin na first price chu 3000 hin na delta coin ai wanga chu content creator mi anu piha mi an tam nai ro ja chu fourth price ang chu ap win na nga ve ap win ale 3500 khu fourth price akuna kamu ai le hi chala 10 100 USDT he la first price akuna hin na hi chi ai le back in bowling cutting anoi langa delta hi aminu he ga melang na kawal na hi cha hi hin na hi dollar hi $100 ka mu hin ka ki withdraw ga me tan na
ai mi ho US dollar a hol atam so so am ho lo chu ka pin to ai $19 ka koi na la hen na tu changa di news ka mu chu $19 kom na ka koi na la adang chu $80 chu ka ki zo do ta na soma kani acha ya kani nai lo jong om na la hen na ai pele di news chu ka sai nom chu chong hen tin content creator lo ho in jong iptam nisha thilke post na ga simba comment na ga bol bala reward na mu de ti chuna 1.3 dal chu ka sai nom hen ipi hele chu di news chung chang chu hen tin aba ne discussion in chikit taw ta na ipi do nom ne wala hin dong wala aban ban chikit ta koi tabang til do nom hin na ne wala hin dong wala di news an nang ipi hele ita na thi be be jong ole ko na za lo ha ko ke za lo ham hello ke zai hele ite tu nil ha ho tu nil ha pe ham ahung za ho na thi ji ni hele nga deu tam le rivat cho hoi lai ki muji amu ai pe rivat cho to rivat ne ti pen jo kyang kong lu khai lai in tai kong lu ma sat pen na ka va le rivat na ti nau mun chu kan pha chan ka he kan sei chai gam huta ya na mal sei chai gam huta ya chilai chu rivat chu iki van ham ola chi tiki bol le rivat ke museum ti chu ka het lo kai chun mining to chilanga mining to film ki ve pa bo khu ka bol jing he ya chite ni hui bol la phai ta lam ta ju ka bol jing he ya dang chu ka het de lo ai la gang chalen seng ka ting na hoi lai ta mo aji chu azo wa kan sei chai hen na na sei chai chu ta chi rivat ka se chu gang thik penan pile pile background chu koi ni ho ham ke ole ke a ham na nga apete dana ka ot tu ti ha phata hai na ko ham khane sound na ki bol khaw pile gang chala kan sei di hin tin azo chu ka sei chai hun hi jong la adang ho chu thu dong dem lo ja chu pile nang do chu hin bol ki hin na amma se pena delta ya sana lu na ko he peti ha iko achin ai lo le so lo ki ben hina nang chu no do ga chu ha audio sound ga chu che la phan na aje chu ka ha ma he le ke nang hon za dum ka pon ke phone a he set ke ngai to kilowin na epi le to chu nang chun mining to video ho di chala ya USDT na chite ni bo ka bol adang ka poni ti ya na to chu epi ham tia le anoi langa daps ki ti pa helai pa na me eding abale di news a hina luding di news a hina ga luding he chala ya hi nisi le helaya post khat pen pen hi comment na ka pi ji ding na comment na pia hi le nisi a 1.3 delta coin na muji di hintin etu chu kan vet sa the nei ve no hai trit gang chala ka sai de tan eche latest hi sorry khat beng tha lut kit nge di news an lut ding aban le he chala ya comment ho hi khat pen pen hi comment bol jing le chun na comment na bol phat le chun nisia comment na ga bol ji di 1.3 delta coin ki muna te kana chu comment chu ya pi dam ti le chi te kana chu he chala ya post ho me he chala la hin delta Nigeria ki te pa ga ameng ka ting na abala comment chu pi dam te plus comment pa me ding abala la ya he hin good ti ham khat na comment pi wen lang thu hoi sim lang thu dung jang comment na pi the na number don pi lo win te kana interaction hoi ta feedback hon pi nom la na e jong le shot kan ni ho ki la de chun hitin in sein ki he ta comment na pi ding submit kan bol he submit kan bola he le ana bata connect work hoi jab lam ibile tha back in tha bol jinge achom khan in select kin nge hilaya junior delta kit ba hi ama post anung tha lu ni kating abale plus comment pa me ading bala comment khat hega submit me nge submit successful kitin ai wanga delta coin ni tu hi
dunia de ngai ke ya a phat thing nai lo he mai thei hen na pung som la khat lang han di hamba hung hi mai thein ke ya he ta chu comment na pi phat le 1.3 successful pham hung ki ti hin he chi balance pen chu hoya vet dem tia hele anoi langa mi ni mai ni na me ding aban le he chi na prof nang di news na profile di hitan na reward hoya vet dem ti le la ya anoi langa user no ya mai reward pa khona me di na nanga to kya ke banglo mai the je chu ke ya achung lang hi ppham content creator ke ja hi ppham um hin na nang hwa chu ke ya ta bang am lo mai anoi lang wang ki bang di hin na user pa user ki ti chu thil post hi jong la chun nangin di nu so na ga na comment na ga bola ko na reward na mu na di chu like user my reward na me thing e cha ya bona record de ta na kya he vele tun date 9 date 8 achung pen kho vele tun date 9 date 8 date 7 abona am so ke hin dunia pa hi ka kliam nai lo hin na phat thing nai ron meeting zo long pung som la khat hong ni mai the hin ke ai che ja chu never no ma hele na record zo se cha he never the hin na bona ng dinga ban le heading kha cha wa ang chu kan sai hin na azawa turn vele chun balance ko chung langa sana ko 1.99 ka mu hitan na hichi di news a comment bol na ko na chu 11.99 ka mu hitain case able ko 1.33 hitan na anoi langa ko beta withdrawal ki pa ho pending ho long hi chom kha zo le ipi ha pending ho ko withdrawal a hum ding na mi khat hong lu nin pending ho ko withdrawal a hum ding chaphat le chun achung langa case able ko 3 hi phat le na 3 hi phat le withdraw he mi a le imbalance langa am de velo chun na withdraw ka me le thailo chu je chu withdraw amount must be greater than 3 tin na 3 apan achu withdraw thei din te kana chi langa pending ho zo si he la ya case able a hum ding na withdraw ra hum phat le pending ho 3 hi phat le chun withdraw he me le ki withdraw thei din withdraw pen chu he am dam tin na total balance mining langa am de hin na he chu check leo chun na izat na ne yam me aban le chun no withdraw ma sang ko izat na ne yam na balance aban le hilanga kon han kaung leo chun na balance at ki at heta na heading khat chu nisia comment ibor na 1.33 ki mu hin na delta ko hi chu lai record am so ke in adir ho jang hi chu aban le pending ho chu withdrawal hung me withdrawal ho case abur hung me 3 pa le withdraw me le ki withdraw thei balance lang am ding na chi chu hi jing heta na ki chem kha te ta aban le na heading khat chu na bor phal le ranking a han lu din lang ranking a hi ke nin ki thopi ji ven lang achung pena delta kim version roland delta kim chi ke hin hi chi rank 1 am hin na chi po si chi rank hi na lo ding me even lang comment plus comment hi me even lang chan nisen comment nin bol pi ji ven ti chu kan se he aban jal anoi langa ignore fat ki ti hoi chi athum na pa aban le hejla delta kim tha dau ku ki chong ke hin choang comment ni bol pi ji ven lang na chi chu ka request no me to achoi le nang ho chun pina bodom tile latest ana lu du cha comment khat pen han comment pg le chun 1.3 delta ko nisia na bodeng na mu de record choi le mine anoi langa mine na me deu abal he cha user no ya mai ro wa khona me abal record bon am su ke de tan na chi chu case abura khu 3 hi phale withdraw ki me the na pending ho hi withdraw abura hum de chi chu hi jeng ki che tam ki che ta adang hindong wala ban chiu te misala ai thele ki ho kho motin na ken topic kan mo sai diang chon point hitin discussion nong hon them nan do wa cha ko na je ki ho lim du ichal du he aban hindong kit wala me da adang hon Kinin dong ne mining mo nga total supply chung chang ke ma head dan ti khat ve na sei chu khat ve nen sei ki thei de ipi pen chong total supply asan atam le atom le ki yak ve na sei pu zak ka dai ka ha iti ka sei de ha
delta hi na ikhad supply hi 300 billion hi na ichalai la chu 60% hi free mining adi hi na adang ho chu 20% 10% ho chu ecological incentive kiti ho validator ti ho adinga hi ICP crowdfunding to 300 billion la 60% hi free mining adinga allocation hi chu a hi le chun 180 billion ti na hi na hichi heading kha 180 billion chu mining bol chai te ding abal main net lut ti na hello chu heading khat chu main net chu population is adam khat maybe 5 million ka poi 3 7 million 10 million ka poi hichi khuil hin phal le market lut jing din hichi phal la chun maybe 180 billion la 5 billion ham khat bo hong ki mind do mai thei chu hong ki mind do ding market lut jing ding na chi chu hong hin tin adang ho chu pi network ta banga mining market lu jo phala chi jing de na pi mining bol chen het deu hin ami bang kha chu 180 billion ai lo le 180 billion chu ipiham ai lo le 300 billion ti tawte he chu mining bol chai te ding ai lo le circulation a market hong lu phat le circulation a chu 1 billion lang ding a hi sau chu hi lo hin na aje chu pi mining jong chu example hin pelang pi mining chu total supply 100 billion hin na 100 billion la chu ama hi mining chu 2019 ani ki pan hitai ela market alu chu 2020 sorry ningkum 2024 February ha khana chu market lu hen akhut le chun pai mining chu 6 years anulut chu mining chu kumgup anulut he chu sunga jang chu 100 billion la 10 billion bo amain do chu 10 billion bo amain do hin tin na akhut le chun aban le circulation ang 7 billion ham khat hina je chu KYC mu lo to ai lo le password ki mansa EPP ki mansa lock ho to ai le chun 10 billion la ang chu 7 billion bo chu market hong la circulation hina ai le 90 billion tabang chu mai pi ha to ajang mining chi jeng hi cho pai ho ai le ga sai dinga chu pai bong chu 100 billion total supply ni chalai la chu kumgup sunga chu 10 billion bo mai do wa ai le market hong lu na chu ga sai dinga chu 1 to 2 1 to 3 ki ka price hi zo a value chu na aku dile chun delta chung chu ama chu tu kuma jang hi kum hlun lang la khun dan chu market lut jing mai theina ki sei thei lo ai le chun delta chu kum ni ham kum thum ham khat wan la mai thei hin na te kana chu tu kum ki chai ham ai lo kho be lang la khun men net lut mai thei ki sei thei lo hin delta jang chu pai in bon kum gup sanga 10 billion amain do wa le chun ai ho chu kum ni kum thum bo dan chu mining ki bol han lang market lut tale 5 billion ham khat boi mind do du chu aje chu tu a hi screen kan da sa dine tu a hi ka screen nang choi lang tan tu a hi delta hi lu na hi le itor so a hi le na itor so a le nga hi population jang user distribution hi chi population hin na 5 lakhs hi ta ben na chu hin aban le hilanga hi velo chun tu a delta hi 180 billion la a hi velo chun mining ratio hi na zil langa pa 180 billion hi chi free mining allocation zat chu hin tu ai 0.155% bo imind do chu kum khat hidita na kum khat tabang heta chi thing di ta na delta ai le 1% 0.1% bo imind do chu akhut le chun mining men hong lu han lang la 5% ang thin lo mai thau hin na kati dan chu to hi acha lo dan chu kati he to hi 0.51% bo imind do na la yu chu 180 billion la 99.8% ni na la hin na to chu tu kumbangin te ka na chu hi population hi 5 million ai lo 7 million ai lo 10 million ipha manwa hele chun hung men ne lu jing den hi ai le hela aquain chu 5% ni mind do lo mai thoi na ji to ai value chun kum khat thing di tan 0.1 bo ki mind do hin na a khu de le chun kum khat kum ni kum thum ki mind jong le 5% ni mind do lo mai thoi na khu de le chun market hong lu pha circulation chu thom che he ade hin na adi da delta hi token unlock white paper asima 1% hin na hapte sia 1% unlock hi gg din na khode le circulation chu thom chang hi a khode le delta pi network ho bang chu kumgup sunga 10 billion bo mind wa aban le
market hong lu na chu 1 to 3 dollar ki ka price listing hi zo hin na khu de chun delta chu ga hisab lo chu kinam lan de om pon na mi bang khanin head team ji heven a total supply pa mo vet even amo delta cha bona mining board cha ya men nen hong lu de bona calculation hong chi de hisab a price hoi pun ti arang a sei om ji ben na ichaka chu hitan te ichilai chu inge pai chu 100 total supply 100 billion chu community adina pai chu ong total supply from je chu a price hoi ham ai lo le to a delta hi 180 community adi ya ate delta sanga 80 ahong tam pai sanga 80 ahong tam ya a circulation an po di chu a circulation chuna a supply an po the circulation a po di chu ke gin mo ke delta na hi delta hi men na hong lut phal 5 billion ham khat na chang sala in mind do diwa ka hisab ya na 85 billion la chu ama hi token unlock mechanism khu nasim lo di ham cha ka point ama hi delta hi ding khat chu men na hong lut phal le hapta khana hi 1% token huna na nei za la 1% unlock hi ji di chu hong ki release ji ding na ete chu another one week nga hong ki release kit ding akhote le chun hisab da chun ya ka 5 billion am khani mind of the market lu ta akhote le chun a token release jang chu ga avela chun hapta khana khat bo hong ding aban le ka la mi delay tam ta hum kit ding na mi bang khat chu KYC bol wa lo hum tam ta hum ding hisab ma le chun circulation chu thom cha hong hedin na a circulation a pu he bo cha supply an pu zero pi a price na chu hi le community dong zui jong hong di ta chula na ha community dong zui jong hong di ta chula na chalang ho chu hong ku ti tho ba heading khachu delta hi market lu zo pha jong le mining hi to ta banga ebol boarding diu cho coin free ana to pi network ta banga aban lai pi sai du tam indong wale aban ban chi kit te 300 million so mining sai to ka so mining chi chi jing din da tham ale ept din da nam lai ka cho 180 billion pen chong chi chi jing di chu ma chu isa ma hala kum zakhat be ki mai mai thei chu an chi chi jing de ta na mining chu mum chi chi jing de mum jing de ni wa kha ke chai lo de tin ta so na chai lo de mum jing the pai jang chu 100 billion supply ya na echa chu kum gu zo market hong lu thi chu ningkum February chu ya na echa chu 10 billion bo mai da ta mining chi chi chu 90 billion tabang na lai chu pai yang khu free mining hi ta khu min ki boring theina iphone na aban la indong wale aban baning ki ho chi ki dute langa hi comment khat ka muin DTC chu delta coin hello hom DTC chu delta coin ti di jeng chu to ap ha mainnet phalle wallet langa honglu tho DTC coin ki ti hin to ga heading chu mining bol phalle a screen a ke mu chung langa na balance ko sot ga saidanga DTC ti ki tin na delta credit a ki ti hi chupa ho activation hinai lo na mainnet phalle wallet langa hongum de cho delta ko chupa khon DTC na DTC chu transaction ho ke bol thai di ti nei ta
कोइन खकुन नंग गेला डॉलर जा फदम ना ai chu a hatta 1 ho he jong la kho lo na $1 ho ki expect lo chun na ke ma view ka sei hi a diang di thei diang di lo mai thei sangang tam mai thei rom mai thei da he jong le atam penin $1 wang chu hoi chu la tu la ya free mining $1 ki ti chu a ha khalo ho chun pe ham mining zo si hi tam ta ding ai gial je na he jong la mining ball kha san he le chun $1 long cho ya hoi tai na adang la in khat ham nom lo nom ba jong la chatting ho nan bol theu ya hindong wala ki holu mute inga de tam le question hindong wala ki holu mute tunia hong za ho chu iti ham athi be bu jing ben khot hin tung ho hin benzi to sei boy ipi nang ten in ipi nan do no hanam se hanala ai ha le topic jom point nang hon discussion akiti hin na nang hon thu nan do dong ja chi ki holim deu hin chi chu do din nei lo wa hali nga de hutam ipiti de ham second sai ha inshallah khat delta hi Google Meet ho pyong he vel I bol phat wa ti them khat jong he knowledge sikine diu hi te mai thai ya khat interlink ho hila I chung chang wa la khawlim thai lo sa ka hello thila bolum de ham na ai chu khana do na male nya khal ga sei thei chu la ai to HCS ti ho hot na hong pachum ding ham piti nan to ding ham interlink hi kyong ka ha research lo chu mining ba khu pon thoda ka bola na ACS ti ho khu human score credit ti ham pi ham chu ho khu mining activity to burning mechanism cho khu to burn is that ai lo group to group security a mining I bol ho cho to bang khu an vat le wa cha ku na khu ipi ham are rank ipi ham khat khu de ya na record ai chi dong jo khu yel drop jong khu an pi do le kilom thema ho ma ke nong ka hello pe ipiti cho khu su ha dham ti wa ka hello ipi ka mining bol ho ka ngan si nga na kyong anin ko ta ka hello ka help pe se lo pe ale delta hi ya marketing lampangan patdeu he cho he ti le an patdeu dan ham marketing lampang ka het lo moderator ho ka jo kha ta ya na masanga chi ti le pi ham e yong study bol lai ta aning ko ka het ma cha ka het lo lai choi le ngam ta ka ki ho pi zia tu la ngai mong ka ha ho pi ta lo ya na mas cha ka ki ho pi lai chu mo chun definitive foundation ti chu tu ICP ecosystem project hung kelan so ha mo kon interview ho bor wa pan le a het pi zeu ya na ala lu zeu ya he definitive foundation ku ICP blockchain te company ti dia amo khun grant an pi du cho $25,000 na he chang chu mu nai lo le kilom chu khan mu phat le khun marketing ho an jang le be ta hin mang be ta itila mu de ham to wang ka do ta ya na ICP chena hi haida
heading khade delta hinsim do pa haida ya na te kana bitcoin hinsim do pa chu satoshi na kama to ta banga ama jang ipiha amin hlem na ko hi chu personal chu piha identity ki reveal lo he jong la ma programmer khat hi asai dan ma hong kong ho wang chei la kilo ma na hong kong mi he ti ba haida ya ama chun 2022 langa pana chu ana boi pi ta chu delta project na ICP ko na me jo si blockchain na ICP blockchain zo chu sentin adang dang sanga ama ICP ho ye ama provision chu delta project dung jo ya chu ICP a hin ke pham kelan san lang hela hoin te ti chu agia ja chu ICP na bol ya ikhat ICP te jong hen haida email hi tu nai ningkum October September la chu unrespond pan dana kho sewa na eba hi jema sa chaman ppm nong chu ICP ho ang chu abona chu abol thei chana cha na bol ta na delta ho ani khana aban le ningkum tila gam la to kilovin ai chu ningkum October ham September ka boi chila ya chu discord ana jawle en kit ho moderator am ho lo yang kho ICP de ICP Asia langa mo pu khon be tamin chi Harvard yang ki de ba ama khon you interview abor ba na cha chu amo hi adat ba project go chu adat ba ha apha ya ti ba cha chu recognition bor ba twitter ang hoi ta an tut ba na definitive foundation te khon ICP blockchain project delta project khat ai ja chu grant na $25,000 an pi de chu ko kanung ho pi ta ya mugang cho mudu jai tila mudu ham tyo chawang cho tu la hi moderator ho to ka ki ho be se ya e chu kan mu phat lew $25,000 chu maybe 20 plus lakh hidia na ai suna chu e chu marketing tham thaman man deu chu ppt an man du mang se ppt users bang ya chal thei mong he na delta user marketing baya ham community growth mong ya ai chu community a ding a jang hoi mo lo pi chu fight law na sa ke do nom chan chu tan te ai le langa hi kya he iti hitam 4 coins hambo a hite ipiti hitam atin e khat screen share he na mu de na message lang na mu thayu chuna aham nom lo nom jong ba hele message langa an khat 4 coin per day hi pizinam tia hi le mining delta mining rate hi nan ba saving e delta mining rate hi chalaya hi mint min hi ma hi le hi chalaya mining rate o mena mining base rate hi vela chunlaya hi 4 chena mu chuna base rate hi 4 delta per day ki hi chi mining rate mo chu tu pana hi chi hi heading kha delta hi yap line pa ko na jang bonus o mena mining rate bonus ki mun to chu down line nei lo up line pa jong inactive ma hum kha chun 4 a chi yang di chu ni khana 4 coin bo ki mu nap line pa hung active ma le 6.6 heading na ai chu up line pa ko na jang bonus ki mu hin na base rate chi aban le chikan sengal ngal hele delta mining base rate value chun anu rang population hin na hidlang veilang atikai to pa khoile delta coin hin value chun delta coin hi akna ki pat tilaya chu 32 ni khana 32 coin ki muzi he hi chalaya chu population hi mi sang thum na 3k sang thum hin taka chu delta coin ni khana 32 ani ki mai ji hin na abana chu mi sang thum hin jawa chu harving hung chia na 16 a hung chu che sang thuma pat sang som thum ke ka hi ni khana hi delta coin ni 16 ani ki muzi na ken mining ka bola chu 16 hung kan lap le hi population chu 29 la hin na ni ham kha kana bol man na 16 delta coin per day hi Hichi hung hin hichi 30 sang som thum population hin jawa chu ni khana 16 delta coin ki mu chu 8 hung hita na hichi 8 jang hi 30 ke sang som thuma pana lak 300 ke ki chu lak thum ti na hin na hichi ka chu 8 delta coin ani hin na
ai le chang chu 3 lakh ilhin zo wa pana hi harving hung chi kana 4 ta chu to ai 4 im lai ta na to ai 3 lakh to 30 lakhs ki ka sung si sia 4 delta ko na chi chi yang de hin na tu pana hi mining rate hi 4 hin na la hi chat he velo chun ai le i population ni to 5 lakh heta na to ai 30 lakhs ta ka hi ni khana 4 delta ko par dia chi ai wang heading khat chu yap line pa kunang bonus mining rate bonus ki mu hin na hezia chu nap to komena hin sei pen chun 4 delta ko na achi ti chu pizinam ti le nap line pa inactive am ja chu 4 a chin ama active ma le 6.6 hung hi di downline mi se ge kan hiza active talo chu na downline active lo nap line pa active talo hezia chu na changa na mind le 4 na ni khana upline nei lowa bor khat omen upline nei lowa itiki bol theong upline nei lo ti chu thai lo chu refer id ki type du te ya na delta hi skip thai lo ya na down heading khat chu ke yong upline pa active talo hi e koi pham delta hi study bol lo ji ham a hoi de dan he het lo ji ham pham kha ta pun ke a jong upline pa active talo hi heading khat chu nang hoi ne upline pa bo che pham pai pham phat chom le din tiu hen na ken kap line pa phat chom le de ka gyal po na kai phat chom le de ka ki bola ma active jong la ken delta chu study a ti hai promote ka bol hen na thingta se denga kana join na pa jong active talo hi delta bol talo hi chala ya hi kadang line ho mi khat aboy in register ka tha bol go aboy dam register chu tha bol chi thai lo de na tha bol de phone number chum ngai de na phone number na register sa pa chu na enter ki na hele chun if you have verification refer id ngai talo de anabol na sa chu ding refer id ngai talo verification na bol angai ngai hiding na tha bol de telephone number tha bol ngai iti upline nei lawa iti mining ki bol thei tham ke bang ka ging chei aje so register bo phale delta chu pham mi khat refer id ki type lu te hin na ai pi le thudong dong hon hin dong bela message lang chom khat khongai ka ting ai ban type non mo na type vin lang na to ai do nom nei om bale hin dong kit bale ko na za na ba ki zai aban hin dong vin lang na akhut lo le nga thei tho tha na 40 minutes lang a thing achi thawin ai ba nga hin dong vin lang laya o kiza ding nom lo message lang na type vin lang ai thai le tu hin chom khat khau lim thein lai he hin dong bo do dem lo tam inga do tam le inga deu tam nin don purvo inga deu tam ke holim deu ham hello dong dem lo le nga thei ta chu a khut le na tu tha de ngi thing ngau tin heading kha che cheong youtube record ka bolin na adang dong anangai theu hin na ai lo la akim la hong chon abul lang na ngai nom balen youtube anangai leu chen na ai lo heading khat chuna inga masang ven ka sei nom chu ke hi khawat che be ki mang thei lo hetan aje chu ep athil se ka bol je jong he pon crypto group ka zaun he som group 20-30 group he jeng na echa khu information ka share de kanela bon bona ta ho repeat na ka share ji ja ho whatsapp te hin spam ta banga ho agialo na but ta banga gial je ba ka account hi hung ki ben nga ve gup ve rangai phana chu permanent ban ki tele thathum zo lang la khun unrelease hung hi thei bab de ham khat hung hin ten echa ja chu personal ra ka het mi khat lani hi apoi mom phal ka thot jin ai thele nong hong whatsapp group atin initial pi je bin lang na YouTube ho bo kan ngan si de tai inga do tam le YouTube channel he zan ni hamo ha
YouTube he channel za na ne ham YouTube hi YouTube ka nei ti diang hello pi chuke a hi ichi hi ipita cookie crypto enthusiast ki tipa hai na ichi screen a hai na mu dio na ichi kai channel hin na ichi hi ap YouTube channel ti diang ai po ma crypto mining bol ho ki het tu ne di mai me ka na mani le subscriber ta hi khanga hi ti hi za ho hai a hin na ichi kai YouTube hi kai YouTube channel chapa mining among na subscribe no subscribe jing den kile sa na man hi ana aji chu koi tabang hin ka YouTube channel hi alunglut pmt vet sa na denga like share subscribe tiong ka sei pun na hi chi ka YouTube subscriber hi ai mi ho hi isan ge ya crypto lunglut hi wam ti het na ding mo nga hi ka hon hin na like share subscribe jong ka te pun iga bana hele YouTube channel 6000 thing de den a khodia le chun ai mi ho lang chu crypto bol lang hi I changyam khane khang to ve ti na hi tai akiti sel zinge sei be de be hil ke ka downline ho hi kate aha sa thei da na vel iza ham kha ka hil jong le thei mong lo angai nei chu som khat la di cho ta Delta mining group ma ko in zoom so ki ne cho pa na koita nang ni ta koita ichi ka hilo long ai poi ni sia ke ka boy ji to mina ka to ji to ni si ta banga ka chi pa ka hilwang a he thei mong he ta group dunga he ti he ai zoom so ai ka tin de ka sein tin le o anti went ta in het thema amasa na blind na hil ham ipita na boy pi lo ham ta ho ke o ai mo jeng na ke chila ka chimbal abang le na delete ki ji kaga install pi ki ja ka bol pi ki ji le abol ki ji lo tu langa koi ma ta ka don ta lo ka chimbal ta ke nang bo nei lo pu se na dang lo xiang chu ku tu ke ta chu ai je mi sagi downline na ki coin de mi khat hin direct ya ka downline nu hin azipa hi ama downline na ka koi pi ki na ama ni bo se active ta ada mi git hisab la adang ho active ta mong lo ngai nei jo mining hi keu hi ha crypto mining jo si na adang wang ai che angai nei jo te ga heading khat chu delta jong hi population khu 5 lakh register bo mong 5 lakh war ta ya na ai che lai la khu statistic vedanam beta yep sa khu anui langai tor sup le na ke phone awang ti ka bet thei hin te banga ave thei hoi vet sa hele 5 lakh registration la hi active hoita mining board 2 lakh jong pha lo cho 1 lakh something na ke wa mining se ka bol ta cho ji chu pha long ka nei ji lo na ho lo chu mining to na ka ke bol ji ga bolin la ai thele di news a khu ai chu na boi be se la ka hapon na na bor nga ngale di news a khon lu nin lang na comment khat go bol ji 1.3 ki muji ta aje chu thil ho hi ama salangai ja ai thil hi benefit tam hiya na te kana delta hi chom kha jo le pham population hung tam han lang piha hung popular han lang hele chanang lo khon benefit hong mo ta lo di cho comment di news alu ni na ti wa ka bol go jila ka bol thei ji lo chu plus comment khona mi adang post khat pen lu ding cha kho mi ele chun abulanga na hung lo abulanga ta ka sei ta ya na video na bele chun abulanga ti di news ka sei ya na kan upload de ya tun hai ai chu ne YouTube channel anan upload tho le na chi ting la chun ana ki ve ta na vet ngap la kho lo cha online ai tia hai zaw la pha ya na pha dang chi na mang ti hello ga vet ti chu alung lu ta ngal lo ti chu thil avet ngap du hinam ka to ke ho no kan na vet ji chla ke amasala na bol ji wang kan na zaw jing chi pa do nom tam pi ma kai do ta ho
Hindang tanga ki thapar ki thai chame cái con hàm cho lung tim râu xịa lạ măng nạ tàu là lung mong am phan do lo do ne anom ji mi ting om phan la ne ka yo do ne ki yam do ji ta lo yo ka te akil le ani ki ji do ji ji ki ji do no mong kan la ni ji do ji meeting jong hi ipham ke ong hi phat ka mo nei nei ji lo na tu ni chu tham khat phat ki lim ja chu kan bo le chu phat ki dile chun phat ju ki nei hi jong la ipham privacy ta ti ha ipham choga bo na ju ki nei lo na ai lấy ngã tiêu hầm lấy piti hầm độ nó lại bầm ấm rồi tan cho lên na khá Google Meet thì phát động rồi à na không chịu gong kinh tin phát văn cho cái gì thì bọn này dòng tham khắc update rồi bị phim mong phát lệ khi ta không phát lệ căn nguồn kinh tin là kinh phát cái sao phát lệ ada ngajang tau tu ole tu ni ada ngin ole mang power ada mang pa tau tu le